Këto pamje në rrugët e kryeqytetit janë përditshmëri. Shpesh shohim foshnja e fëmijë të vegjël që keq përdoren nga prindërit për të kërkuar lëmosh. Një prind ndan përvojën kur kishte dashur të paraqes një rast për maltretim të një foshnjeje dhe thot se asnjë nga telefonat nëpër institucione që kishte rënë nuk kishte marrë përgjigje, përveç se në Megjashi. Me çka ajo konkludon se në vendin tonë institucionet nuk veprojnë sa duhet në lidhje me paraqitjen e dhunës ndaj fëmijëve. Има една ситуация пред една недела, каде што се обидов да се јавам на неколку телефони во нашите социјални служби, Министерството за социјала и труд и да пријавам притачање, односно малтретирање на бебе на улица, на семафори. Тоа беше бебе, значи од 6 месеци и уште едно од година или две. Верувајте, не најдов на никаков одговор, односно остана анем. Ниту еден телефон кој звонеше не добив одговор. Единствени беа Megjashi. Vetëm për 2 muaj vitin e kaluar në ambasadën e fëmijëve Megjashi janë paraqitur 10 fëmijë që kanë mendime për vetvrasje, ndërkaq në raportin vjetor të 2023-s të Alo Bushafko të Megjashit janë gjithsej 307 paraqitje për probleme me shëndetin mendor, lëndime dhe marrëdhënie familjare. Во текот на 2023 година добиени се 307 дојави, со кои што дополнително сме оствариле 619 разговори. Вкупниот број на деца е 379, од кои 117 се машки, 107 се женски деца и за 155 деца не ни е познат повод. Dragi Zmianas, kryetari i Megjashit bën apel deri tek institucionet kompetente për intervenim serioz, sepse siç thotë shëndeti mendor është rënuar dukshëm te fëmijët viteve të fundit e këtë e tregojnë raportet e ambasadës. Сметаме дека Министерството за здравство и Министерството за образование и наука конечно треба сериозно да ја сватат пораката и апелот од првата детска амбасада во светот Megjashi и Ало Бушавко, кој работи 30 години и е 24/7 достапен, да се впрегнат со наша подршка и со подршка од Комората на психолози да направат протокол, упатство, прирачник, насока како да стручните служби, наставниците, воспитувачите во градинките и секаде каде што децата престојуваат, учат, да соодветно постапат, за да не се случи да се одземе детски живот по грижа на негрижа на институциите. Sipas grup moshës, shumica e raportimeve kanë të bëjnë me fëmijët e moshës 13 deri në 15 vjeç, pastaj 10 deri në 12 vjeç dhe në vendin e tretë për nga numri i raportimeve janë fëmijët e moshës 7 deri në 9 vjeç.